Emakhosini bogogo nabomkhulu ngiyanamkela ku-channel yami nisahleli nesalukazi senu intombi endala ugogo Patricia. So I wanna answer somebody in the comment section who said, gogo, bathi gogo ngicela ukubuza ngiphuphe mina ke ngiseji store esitolo ngitshontsha kodwa ngabona ngigijinyiswa ngamaphoyisa ngazibona ngigibaleka kodwa ku parking lot ngahlangabezana namaphoyisa abamba abangani bami ababili but mina azange bakwazi ukuthi bangibambe ngabaleka. Lephupho lingaba kawu2 mfo. Kungaba ukuthi njengoba ubona amaphoyisa kubamba kukhona okuthize abangani bakho abakenza empilweni yakho mhlambe awukuboni yena mhlambe idlozi lakho libona ngathi yibona that are influencing you to do things that not in accordance to idlozi lakho or idlozi lakho alithandi ingakho bababamba ukuthi you know what mangaphuma le influence mhlambe ungaba umuntu o right. Liphinde libe ukuthi mhlambe amadlozi wabo abebashaya bebabanjwa idlozi labo. So idlozi ephupheni mntana edlozi kubonakalisa iphoyisa libonakala edlozini kuyidlozi lakho